Айтөгүннен бу бияка бүгүнгөттөн ага бахтара тиге тастылар. Оны келен бихатына болох темире чоккай К12 Тимуфтин. Ол нержавейка оларына табу бахтоо сенен хамай табу гыстах үшүй дого демирген. Этек маарым. Таман Аллах катына кандай бар туту катына. Били булкадан яданы. Оны этемеде били бихитте бахак Аллах катына бихик подарок. Бу подарочный коробкадан берет. Босқа оны бу пакеттан туттырып. Онда ханан бу бахак атлахар түгенгидер. Бу аны ложка загребушка ен сувенир или качы табдар кошелектор рукта хаджар мал берернер. То бу белах болот бахак Аллах катына. Бу бөрө билдерге мындай бир алын түген хастык каленге тулы катына да. Онда то бу баханан же тоң агыр билгечүй. Тоң эти тоң балыгы алам чоктук аховайдык бар. Онда бихесе гравировка ден эдердагы ха. Гравировка бар. Борбосқа мен гравировкалар берет. Биттат лахат бана били белогундар болла хатына хуртары хатын ха. Эбдер кылгас били баяна ялгыхын кайка. Хурен бери кай. Ол кылгыт уже именной болар. Или бән акынду тоқтуны хуртары. Тавашка белактиге таварыскар кырамны ягда тылы хурен да туттары хана. То жон бах. Ки достойны берер. Бу мастер директор велосипед ратта. Бу бихитон биле хага нахал бахти атыга. Киши бу кулланмар бит. Оны темеде биле халор бихи биле бете качествода мертоген бахтыр битте лабапи биге. Именно качестводагар эпитир режимтен уламыт. Олорор геттелләр. Алин качестводагар эпитивит сүз бүрәһә. Онна талаңы туттар битер. Мени бәбер не монды бахтакын булыр. Бу монды баһан туттым. Хамышы баһа. Та күдү оттар. Бары теңге болдун. Оннан бәят көрәңгү келеңгү бахталымын деймін.